Halo, cek tes. Halo, enggih, santukan sampun galah 6 puniki. Manut kadi uleman dane sang medewe suara saking Bali kan. Putu Supartike minab dane durung bergabung niki. Putu Supartike enggih semeton sareng sami angayu bagya pisan titiang galaisane mangkin sore ini puniki sida titiang kecunduk sareng idedane sami melarapan antuk piranti media sosial Facebook puniki. Mina bidadane semeton ring Facebook ring DJ ugi megenah sorene mangkin sampun mina busan ngemargiang sudarme lan sugina dane suang-suang ya diastun saking jero suang-suang utawi kadi mangkine di rumah saja gitu. Mina sampun. Nah galih mangkin titiang jagi nyarengin acara sani becik puniki, acara sani ke margiang oleh suara saking Bali inggih punika Ibu Putu Supartike margiang acara kadi puniki memaca cerpen online. Nah, niki Putu durung bergabung minab niki. Manut kadi hashtagnya suara saking Bali mai bareng buduh enten mai bareng buduh galai mangkin titiang sareng ngiringang membuduh enten nggih melarapan antuk nguwacen satwa jutek malih jebos. Dumugi untuk acara puniki pemargin sastra Bali modern utamanya nih persida nyancan nicap enten. Sanesapun becik malih becikan malih enten. Nggih. Suksema ring Putu Supartike lan semeton sami ring suara saking Bali sampun ngijen titiang galah melajang dewek kan. Santukan nembe titiang niki memaca biasanya nih memaca dalam hati sane mangkin membaca di luar hati gitu kan. Tapi malih niki ring media Facebook live gitu nembe itu dia minap ke malih jebos
Api rikala titiang wacen kirang ninten manut titiang lunas pengampura tiang jagi kantun melajang dewek ngeten nggih. Iki anggen nyarengin iraga nagingin rikala paki bejagat kadimangkin lejagat duwene keni keberbahan keni gering sane ke bawas corona gitu. Kita mawinan di rumah saja ring jero kemanten. Nah larapan antuk nike minap wenten acara sana becik puniki. Inggih semeton sareng sami sorene kadimangkin minap jagi kawitin titiang dumun antuk Om Swastiastu. Dumugi dedane sami kena rajang ring jero suang-suang. Galah mangkin titiang jagi nguacen cerpen utawi satwa cutet titiang ngambil saking silih sinunggil cakepadane Bapak Ideka Raka Kusuma puniki. Titiang ngambil silih sinunggil cerpen saking ngriki nike sane jagi wacen titiang malih jepos. Suksema banget ring Pak Ideka Raka Kusuma sampun ngijen niki titiang wacen cerpendane utawi satu cutet. Inggih jero semeton sareng sami tinggi jeje ugi megenah titiang jagi kawitin wacen cerpen puniki memurde kota Pelekadan. Kota Pelekadan. Kota Pelekadan. Kudang tiban iraga tusing kecunduk. Miribangi dewa engsap. Engsap ulian tusing nyelap ngengsapang. Engsap ban liu ane urusang miwah kenahang dewa. Lakar orain tiang iraga tusing kecunduk petang dasepat tiban utawi setiman tiban embuh puina tiban. Apang pedas pirengangi dewa puina cepok lakar orain tiang petang dase pat tiban tawangi dewa ane mekerana kanti mekelok itu iraga tusing kecunduk pirengang apang melah kala ento gumine genting liu getih pecerecet dirurungi liu anak mati mesempal mejek-jek mempug menggal metembak miwah megoro liu anak mati sud keperikose
miwah kesugihane kerampas turu umahne kesedut. Tawangi dewa nyen sorohane ke anake matinto singlen kerama PKI, kerama partai sekayan PKI ini utawi ane kesengguhang PKI ya diastun konden jeseken ye PKI. Yen peteng gumine melingsi dadi cengop miwah ngendih ngabar-ngabar. Cengop ulian kuluke nyalung dije-dije. Ngendih ngabar-ngabar ulian api umah krama PKI ini, umah krama sekayan PKI ini, miwahane kesengguhang PKI pun ulian masedut disubane kekebiosin lengis gas. Tawangi dewa nyenane nyedut adane tameng mebaju selem nengteng kelewang keris tumbak bokat cabang pentung miwah senjata lenan. Tawangi dewa umahnya nane seduta umah anak Bali utawi anak uli jabe Bali sakewala suba mekelo jenek di Bali. Kala ento tiang metuh roras tiban. Rerame ane meras tiang kesengguhang PKI. Petenge alih tameng. Reraman tiange nglawan mapan ragane mula tusing tadi kerama PKI. Intip tiang uli temboke. Reraman tiange kerebut. Ane ngerebut aja kedase. Kutus tawang tiang. Pisage ane umahne delod rurung tegak umah ane tongosin tiang ajak rerame ane meras tiang. Ngeteng-ngeteng tiang nepukin. Rerame ane meras tiang. Sayan mekelo, sayan kebucuan. Dibucu mati. Rame ane meras tiang. Ketebek lantas kecah-cah. Pisagan tiange, pisage rerame ane meras tiang masih. Nyangko lawak tiange kepesarian pianak. Setonden tamenge ento ngebiosang lengis miwah ngentungin aji colok ngendeh. Setonden lantur lakar oren tiang idewu nyena dan anake ane aja kekutus ento ane umah nih delod rurung tegak umah reramu ane meras tiang ane ngerebut miwah mucuang lan nebek tur nyahcah buke ane subus samatang tiang ento ane gede gangsuh
madan made rambu. Ane nyempake madan Gusti Tomblos. Ane nyepek bokne jering madan Dewa Jeding. Ane berak madan Ketut Gading. Ane endep pejalane pengkang madan Putu Katre. Ane pengadeg nih sedang-sedang madan Anak Agung Raisaka. Ane paningalane siru madan Wayan Jeru. Ane lima kebot ne sengkok ento madan Gede Badre. Apang Dewa Nawang jelema mekekutus ane samatang tiang pusan sesai mulai tetujone tawangi dewa nyilih pipis bahan sesaine nyilih pipis pepesan rerame ane meras tiang sing mang mirip ento ane gedegange mirip bang ento ane ngeranayang ngadanin keramu PKI. Mirip bang idewe lakarnya setia aji petakon. Kemudian selesai nyilih pipis. Anggo gena kone. Maka kutus beboto. Lenan teken anggo nemetajen. Metruwi. Mekobok. Mepincer. Meceki. Medom. Miwah main spirit. Mirip bang. Tesing ada. Lenan teken jelemane maka kutus tentu. Pianak somahne sesai teke. Tekane ngidih nasi. Dikengkene ngemalingin. Jani lakar orang tiang dewa. Ken tiang sud sangkole teken pisage aneng lah umah tongos tiang yang ngintip tugasin itu. Sakewale setonden ngorahang lakar orahin tiang dewa. Nyen adane Wayan Moril. Pak Moril gitu tiang ngaukin. Pak Moril dadi sedagar. Sing milu meparte. Anak nesome. Polos, bares, sing taen pesuraos. Pak Moril das lemah buin manine ngajak tiang ke Badung. Aji motor terek nih. Wireh gumine genting tiang pejange di bedak terke. Di selagan karunge ane misi kesune miwah bawang. Teke di Gianyar tiang tunange uli bedage. Kisidange ke Arab.
diarep tiang abine. Di selantang rurung Pak Moril ngurahin tiang ken abu mini dugasi ento awanan Pak Moril melaibang tiang ke Badung. Pak Morilnya yen tiang nusig umahne ragane bisa kedalih PKI. Ane mekade ragane ngengkebang tiang. Ngengkebang pianak ane keadanin kerama PKI tur sube ketumpas. Pak Moril masih ngorahin tiang. Di tekede di Badung, tiang lakar pejang sig umah misane di gerenceng. Misane Pak Moril ane di gerenceng pemucuk PNI di Badung. Tiang kala ento buku sing nyautin apa ane orang teken Pak Moril. Tiang gitu boya tiang sing nyautin. Tiang gitu wireh unduk rerame ane meras tiang kerebut kebucuang ketebek miwah kecacah merawat terus sik peninggalan tiang. Yen sing motor truk nih mereren tur Pak Moril ngorahan subet teket mirip ane merawat sik peninggalan tiangnya ento sing melecat kijekade. Sik umah misane Pak Moril ngorahang unduk rerame ane meras tiang. Pak Moril masih ngorahang unduk dewek tiangi. Misane Pak Moril miwah kurenane nelak tekan tiang menek tuun. Duga si Pak Moril ngorahang lakar ngingsanang tiang. Telak tekange menek tuun tiangnya singnya lakar legendang nya yen tiang singnya terimana nyeh tiange sing mebukti misane Pak Moril miwah kurenane ngorahangnya nerima tiang. Rasang tiang kala ento las carye nerima. Abedik tiang sing rasa buka kepaksa. Kapin subuh atiban nongos di gerenceng. Unduk rerame ane meras tiang. Kerebut kebucuan ketebak miwah kecacah nu dogen merawat diken kene bakat ipiang tiang diken kene di pengipian disude kecacah ipiang tiang rame ane meras tiang duh saru nyambat adan tiang sing nyambat dogen mimbuh mepengidihan ane idihe apang tiang nulungin
Suud ngipik itu biasane tiang ngelecat bangun. Peluh matah-matah ngecah sig awak tiange. Kala ento tiang sing ngidemang peninggalan buin. Di mengadangi ento sing merasa yeh peninggalan tiange ngerebes. Metuh pitulas tiban sedek metawahan di toko A di Jalan Sulawesi. Tiang ningeh ane ngelah tokone nuturang unduk anak ngewalesan mati nereramani ulian kesempal dugas gestoke teken anak ane negak di Arabne. Krune ngewalesang ane orang teken anak ane ngelah tokone nyusup si kena tiange. Ditu tiang pang telu pang pat mekena lakar ngewalesan mati neraman tiang. Kapin sing perjani ane kenahang tiang itu ngerana yang tiang sing buin ngipi buke ane orang tiang bedur. Rerame ane meras tiang sing buin tain bakat ingetan. Ane ada di kenah tiange sud mesaudane ento ngewalesan di penelah tuh pitulas tiban tiange Pak Moril teke tiang ngaden tekane lakar ngeraosang ajin bawang, ajin kesune utawi ajin kalbase. Pelih tiang ngaden tekane ulian misane Pak Moril ane ngorahin. Ane raosange tawangi dewa. Misane Pak Moril lakar meras tiang. Dugas tiang takonine pengawit tiang orangnya. Mapan misane Pak Moril liu ngelah keponakan pengarap. Sakiwale dugas misane Pak Moril ngorahang nyame miwah keponakan pengarep nih cumpu yen ragane meras dewek tiange. Tiang sing ngidang maklebuin. Lenan teken ento ada ane ngeranang tiang nyak perase dadi pianak teken misane Pak Moril. Sing len sud ningeh ane tuturange teken Pak Moril unduk umah rerame ane meras tiang malunan umahe dadiange hotel teken jelemani ane aja kekutus ento. Mapan aja kekutus ane nadiang aja kekutus ane ngasilin. Ditu tiang mekena lakar ngewalesan sakit kena musti ngelah kemulan. Kemulane ento merupa pipis anggo nyewa jelema mematiang jelemane totonan.
yen pedidi kuangan awak dewek. Misane Pak Moril sugih tan kadi. Yen irage subeka peras tadi pianak buat ngidih pipis pani bibihe kemelan. Suhud perase pipis tiang sing kuangan. Sing jebange pipis nyabrandine ane ngerana. Tiang serahine toko dadua. Orahine ngurus. Batin adep-adepane pah tadi dua. Akenjang tiang nyuang. Akenjang serahang teken misane Pak Moril. Ane meras tiang tadi piana. Kapin sing kuangan pipis. Tiang singnya sekite-kite melanjang. Mekejang pejang tiang dipang. Di ketujune perlu anggon mau belanja ane penting. Mare jemak tiang. Misalnya Pak Moril ningalin tiang ke kitu demen kati. Kadene tiang duweg nganggo pipis. Kadene tiang irit. Merasa genep pipis anggo tiang ngewalesang ladra rame ane meras tiang. Tiang ngalih anak ane dadi sewe orahin ngemah tiang. Anaki ento nakih potrekan jeleme ane lakar matiang. Ditu tiang bungeng sake walang kesek. Nadak sare rerincikan daya metu oleh kenah tiange. Jelemane ane kutus lakar alih. Ditepuke lakar potrek. Setonden potrek lakar orang dheweke reporter. Yen ngalih surat keterangan reporter sing kewah ane dadi pimpinan redaksi koran ane lakar tagihin surat keterangan nu keponakane teken Pak Moril. Jani membekal kodak surat keterangan, baju pesalinan, celana pesalinan, anduk, sabun, sikat, odol, miwah pipis. Tiang nginep di hotel W. Tetujon tiang nginep setonden motrek lakar selidikin malu. Itu nih uli semengan kanti sanje tiang nyelidikin. Ane selidikin tiang sing perlu idewa orahin. Mapani dewa subenawang. Merasa kewah ngidemang peninggalan tiang bangun oleh bak balene. Ngojok jalanan ngampakang pesu diharap kamare tiang mejujuk. Nadak sare mekite kediwangan hotele. Tekediwangan hotele tepukin tiang anak negak marep kau.
anake ento waker hotele. Tiang nawang iya waker hotel tenenan. Ajam ane liwat iya menahin saklar lampu kamar tongos tiangnya mesare. Setondene menahin iya ngaku udah diwaker. Singan tiang tempo buin tongos negak ojok tiang. Di subane nutur kangin kau tiang orahang ipi dan tiang tain ngoyong dini. Tiang orahang mepisaga aja kilemane ane aku tus ento. Waker hotele nyelag setonden peragat ane orang tiang. Bapak durung nguning. Indik napi. Tigang wengi sane lintang. Pisagan bapak punike geredeg anak akeh. Sane ngeredeg pianak cucu miwah oke putu sane tumpah serin. Makin sami kayak ring rumah sakit. Kota Pelekadan. Kapin sube kayak lakar pupahang ngematiang. Amlapura duang tali dasa. Ainggih semeton sami akadipunike daging cerpen sane wacen titiang. Cerpen Kota Pelekadan kegawian Bapak Ideka Raka Kusuma. Kadi sane aturang titiang ring ajeng ring pengawit titiang margiang live puniki. Mina benten pemargin titiang iri kala ngewacen mina benten manut tekan punika titiang atun melajah. Ya kadi punika lepisan semua putus separtika seksema sampun ngicin galah anggeang tu kadi puniki talar seksema ring semeton titiang maksami sane sampun nyarengin nyar sayang nonton nih saking awal puniki saking pengawit titiang margiang acara puniki malesiki ring semeton titiang wayan paing suk semua niki titiang sampun nyelang genah santukan itu seperti ke tadi bawas titiange ring desa titiange sinyale mewah dan yang live kinten mewah dike awinang nyelang ke Allah riki ngungsi dumun kinten jage nyarengin manut hashtagnya milu memudoh sampun meriki inggih suksema tu suksema sareng sami Om Santi 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 Om.